met si beferi ga sa turong na tipis. Ngay subject fare ngay sa tipis garay sa tipis nesor sa tipis ponna subject tipis de derran. Met si beferi ga met ko de butsuet agigits ko de butsuet ogigits ko de butsuet usarats tipis. We saw sabure wagitiu Bible, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wherein Bible rage igage sa buara that's the bis ngeri sises weng sa rage sises sa got search ko bo sa right the bis pui gerai yemet wa feri like if you confess your sins igaga buara da the bis ngeri sises e Bible rage da bu o sa up the bis medicine I de fan so medicine. He is faithful and just. Med ra e beferi. Iwe gaga us ngeri sises. Iwe sises ila bo sa up the bis. Pun e bo boru ada busit pora narakabas.